khublai jan made ep wa ro ki prolog ki wasnyao sugu ya up ye ki khubor how new channel ngaj o mp haprodi I chaj ikhia the neg jan made ki khubor wa kwa open snyao chapi to ki khubor wa thme yong ka kjut covid khat khande hapo ga Meghalaya yong I hapo ka ar phau so ganta negasngi te ki bru ki warang yo thme yegni ka kjut negasngi hapo ka ar phau so ganta dm ki sunspa le phau a ngut katwa yiki bru ki wada light ne ki wada chait nagani kjut hapo ka ar phau so ganta negasngi dm ki le spa le phau ngut te heavy liang daman ga khubor wasi nei bha da bon de ki wiyo thme chi bon ye ki wada chait hapo ka ar phau so ganta negasngi te kam wada yoi hakini kisngi wada dep da bon ki wiyap da em hadu khande ngut nrai ne kasngi wan da em so ngut te le reklam wan I Nakiti ki wadang yo thme sunspa ar phau le ngut jari district naga east Garo Hills dem khat wi ngut naga east Giant Hills dem khat so ngut naga east Khasi Hills dem chispa le phaun rungut te da man iwa bon mo chi sen da tam ye ka chispa te naga north Garo Hills dem rungut naga Riboy district da man iwa bon tam dem hadu chispa nyaw phau prangut te naka south Garo Hills dem khan rungut naka southwest Garo Hills dem rungut naka southwest Khasi Hills dem hadu khat sungut naka west Garo Hills dem san phau angut naka west Giant Hills dem le phau nyawngut katwa naka west Khasi Hills wan dem ru phau angut tekini to ki san spa ar phau le ngut jari district ki warang yo thme yegani yakjut hapo ka ar phau soganta negasngi te nakiti ki wadang chaj hapo ka ar phau so ganta les pa le phaun rungut lade yaklami jari district naka east Garo Hills dem ar phau sangut naka east Giant Hills dem lengut naka east Khasi Hills dem chispa arngut naka north Garo Hills dem khat prangut naka Riboy district dem ru phau nyawngut naka south Garo Hills dem sangut naka southwest Garo Hills dem prangut naka southwest Khasi Hills dem so phau nyawngut naka west Garo Hills dem ar phau ngut naka west Giant Hills dem san phau prangut katwa naka west Khasi Hills wan dem khat lengut tekini to ki lespa le phau rungut ki wadang chai hapo ka ar phau so ganta negasngi nakiti ki wadang khlat so ngut lade yaklami jari district naka east Giant Hills dem uwi naka east Khasi Hills district dem uwi naka Riboy district dem uwi katwa naka west Giant Hills district le dem uwi tekini to ki wadang khlat so ngut jari district hapo ka ar phau so ganta negasngi tele de klam wan I hawaro nado usdang ni yakjut hapo ga Meghalaya yong I hadu negasngi ki wiyo waro he dem ki san phau le hajar ar spa so phau so ngut katwa yiki bru ki wada chai nagani yakjut nado usdang hadu negasngi dem ki so phau nyaw hajar khande spa nru phau le ngut ya ki bru ki wada khlat nagani yakjut nado usdang hadu negasngi dem ki praspa khande phau ngut katwa yiki bru ki wadang em yagani yakjut ne ki wadang em hapo ka jing sumar kamwaman katte hapo ka Meghalaya yong I waro ka wi dem ki so hajar lespa khande phau wingut tela da m1 na perdi yong I ki wadang kwa utibnia cho cho wa nado usdang ngani yakjut hapo Meghalaya kat won ngut ki wiyo kat won ngut ki wadang em hapo jing sumar kat won ngut ki wada chai kat won ngut ki wada khlat ye phu pai da phi hani waro jari district dem ki UK te kini don hi ki khubor wa thme yong ka kjut covid khat khande hapo ga Meghalaya yong I hapo ka ar phau so ganta negasngi ki wakwa open snyao chapi te ki khubor the poch wa kut khublai phi waro snyao ba hamdam ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo ki khubor khublai chibon